emme bodu wahakeki shariatan abbenu mihisabun nimuniye shariatakan abbenu mihisabun nimuniye miyadu yoti supreme court uga evves kahala mi ane mi dusturi masale nubele mimbara supreme court is out on a limbo yoti paralyze kolla ngato supreme court uga masala aamukon ebe from ngenguluwa usulaki supreme court uga dusturi masale balakamanya haffandi yarunga benchum balane meha nebbelena gote asbrinal daya mi ane mi mahaza demi hongeto miwaruga bayge masale asiya ti hagigatu wes emihun macca masale ngotiya kiveto sali saggade irterga nimmanolu wene masala yar kon duhetto emihun wanwa guleta kon duheto emmeta wesenge beyenge mi kule charu keseka mi kuram mi ule kamaki muizange beyenge e dusturi masala nimeni muiza dekolakka raitu majlis memberu mihen alwete gogenne mudiyage ge zuluga gengule janawartaka he nogengule enka mine beyenge ei hurihas masaleke ekam ku supreme court ku uttam pande yar mihar eneki evves kahada integrity huri mihekam wanya hama mikamugo ihtijajuga istifa de duradanje eneki ganu nasasi demehettumuga adulin saf demehettumuga custodian ngeto enege masakatu eneki masekura benchugo demihun timmihungen diras mineke henwa kame bahenne bes ngeto me ha musara dibeti hama komme kame hewaru ngeto mihar mi JSC miharu eniyan amur kurave ngeto JSC ya mi supreme court ko fandiyaru massa tibe from service aggerito nimmar enen amur kurave enege virasi bare ene kurave neka ingato